En esa sección vaciamos los botes. It's morning outside. Cada caja y esas cajas así hay 20 envases. Says I'll bet that you do. Cuando terminamos de vaciar, lo ponemos en esta máquina para limpiar por dentro. Aquí hacemos el segundo lavado. La máquina grande es la tercera lavada. I'll go back to El aceite que recogemos pasan por los tubos y se recoge en un depósito. I'll be totally blue. Well, don't mind my fear. I'll just talk in your ear until you wish that you never knew me. I'm coming along, but my tears sing a song. What will I do? Oh, what will I do? Keep me at bay. Say you want me to stay. I guess I'll stick